valor na all. Kasi after mas nakadagwa kami, pumunta lang lang. Ganito sa mga sa'yo, mas magkala ng budget. Pinagawa ko, palag na ganyan, ang bilhin na sus. After the day, lang, na after ng day, bigas na lang. Tapos hindi ko na. Isipin ko yung ano. Pero, malanggat yung gaya ng oras 16 by time. Ayun, okay mo. Kasi check ko lang alas 8, hindi naka-start. Tapos, susunod na siya dito. Halog mo rin, ang dami na yung Nakakabasa mo. make sense. Hindi ako make sense. Kasi lalo mamaya ano mo mga pinagabali ko na sa sabi ko sa pune. Mga pinag-iit ba ako sa dami ulit ko. Second week ko, yung mag-graduate ko sa ayun. At yung number one question, bali ko sa ay gano'n, number one. Oo, Anak si Richards ko na ba? nasagot siya kasi dahil ito yung asimit. Ay, sa akin yung number one. Hindi ko number one. 5 minuto kaya kami. Richards mo mo ka rin. Kaya nakambon. Kasi naman wala kung bakit kaya kasi i-travel na kami. Ito di siya kasi nila ko, ay pambal sa benda ko nangarap. Kung magkala tuloy yung shading, ay nangyayari din na kami. Tikman na, ay nagagawin ko, anong tumigas? Hindi sa ako, tapos ito ako na nanitang gym and then, kaya naman sa video, ito na naman. Ito naman. Ikan kasi bakit? Ay mo bang party yung shit kita. Itong kuwag wala may magna. Shit ka kaya at lunod din. Ay kating gaya rin nagawa ko yung party na di ba answer shit. Ang lang mga sticker kaya ko na magdaan yan din. Hindi na ako tumagol. Kasi kami pa na dinakramdam ko so pati na ang beer kaya ang best at kaya ang sente ang identification lalo tama number na may mowo engineer, intake kaya kailangan susunod na ng depo kaya Ano ka kaya? sa kanina sa bundal ng depo na ay dapat balo mo itong kung pwede na sinabi kasi natin na may center lang kaya may center kasi kami tagal mo nakabalo mo na handshake Siyempre, ako nakikita. nagmataan kasi ng kanyang coaching so nagbakatan dati ka na nakakataan mas ba't ang gero yan sa isip ko duwala una na kang pumira so ito yung sa unahin ko na mabuto ang nakakabala ko na may makakabinalo ko wala kasi may naganit ang kaya ang bilin kaya ang bilin ang kanya kaya number sa Singapore itang second subject na karamihan ko na lang ang gamutan. Pero after mo naman tayo alam mo kung yung kabwa, filter, ano mo na dito. So, yung kabwa, ang may na, ay talaga, ano ba ito kasi, pero ng kabwa, hindi lang ko rin sa pinines ko lang yung percent. Sa akin, 70. Yung kami lang, ay 70 na. Kasi ganito kaya ako. Kaya ako ganito na yan. 60-40. Si Claude Tamo po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang puan mapagmalasakit ay pano. Aminan nila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ng puan biye.
Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kakamatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablaming pamagkapilit, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, e mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, tetang mayango na biye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabalat pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarya na kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi ke kaking kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Nicolas ning Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Luklok tamo po. Magrasya nga bak po kay katamungan. Yabe talaking panalangin tamoing kapasalamatan daring makatuki. Roger Arcewa and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Gloria Sarmiento and family, Lionel and Lisel Cochon, Frederick Liam M. Costas para king kayang birthday. Kapasalamatan na ring Rolando Vitug and family, Reynaldo and Lourdes Macafagal and family. Para king malagwang kapaldanan dari Doktora Agnes Salvador, Robert Josephson, Sioni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Aurora Coral, Julius Ryan Angeles. Para king kapagnasanang Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Greg Lloyd del Rosario, Lloyda del Rosario, Greg del Rosario, Yulino Sana King Ligaya Banwaring Kaladwadari, Pacifico Gonzales, Abier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ambrosia and Leoncia de Leon, Antonio and Alfredo Leison, Esperanza Sawal, Nicomedes Tolentino, Pedro Liangco, Dimpna Bernarda Leonardo Macapagal, Kambering Sablang Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Talakad tamo po.
King lagyo ning ipam po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Sisyantala rin kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Ginu pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, balikdan mo kaming mitmong lugod, kakabus mo kami at gagawan anak mo kang Kristo. Pagkaluban mo kesa ng tune kalayan, at idala mo kami king manang pengako mo. Itiyaduan mi king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning Espiritu Santo, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ding dapat ding apostol. King panaw na ito, kabang susuling pangarakal daring alagad, ding Elestina, haudyong tubo karing aliwang bansa, at ding udyong tubo Palestina, milaban-laban la. Kasabihan do ring Elestina, king milaktawan la king Aldoldo pamagrasyon karing pondo, ring babaeng may balo, busal do. Inyaring 12, inaus dalang may pulong din sa blang alagad at ngara karela. E matulad king pabustan mi em pangapangaral na ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan ning pamamie kabiyayan. Uli na niti kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan ke kayo, at kitmuan king banala espiritu at kabiasnan, at ila ring panibalan mi kaniting bagay. Ika mi kanita, lubos ming idikil ing panahon mi, king pamanalangin at king pamanaral. Ketulada ring sabla, ing mungkay daring apostol, pinya pinili rey Esteban, in taong kitman king kasalpantayanan at king banalay espiritu. Kambena, pinili dala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, at tao Antioquia. Ing meto nga paganong may converti, king reliyon ding Udyo. Linapit dalareting 7 katao karing apostol, kay batdang may nalangin ding apostol, inarapan dalareting 7, timpakanan dalabuntok karing gamat da. Makanyang sinulong ing pamikalat ning amano ning Diyos, merakal na lang, merakal ding alagad karin Jerusalem, at dakal la ring saserdote at tinanggap king kasalpantayanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, o Ginoo, ingke kang lugod kaya kami mo sa ipakit, antining kaya kaake manalig. O Ginoo, ingke kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, antining kekake manalig. Ikong sablang matulid a pamibiyebe, king Ginoo tumula kayo. Ikong makipusong dalise, kapurian sukat yung ibye, kambeding lira, Ginoo kaya kayo yang purian, kambening gitara, panigtigan niya. O Ginoo, ingke kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, antining kekake manalig. Uling ingamano ng Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kaluguran ng ustisya at katapatan, yato, kayayang pakatmuan, kingkayang ganaka. O Ginoo, ingke kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, antining kekake manalig. Dapoting Ginoo ingatan nala, retang mikitakot at kaya gagalang, at sablang manalig king lugod na, iligtas na laking kamatayan, king panahon ng dano, pagkaluban ng pamangan. O Ginoo, ingke kang lugod, kaya kami mo sa ipakit, antining kekake manalig. Talakad tamo po.
Kristong may bangunang iba't king kamatayan, kapilanman enemate, ing kamatayan alaning upaya babono. Ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, amamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keka wogin. Inyang mabibengi, no? Dinulong la ring alagad king dagat, sinakela king bangka, at dinalakit lang papunta Kapernaum. Bengi na kanita at enalapadetangan Jesus. Mayalun niya ing dagat, uling titsup masikan ingangin. Inyang mekabagsena lang ating 5 o 6 kilometro, ikit de Jesus lalakad niya baboning danom, at palapit niya king bangka. Mga takutan la, ako ini, kayo tatakot nga ng Jesus karela. Matulareng pepasakyan ni Jesus king bangka, agad-agad ing bangka, sinad sa diya king lugal, akarelang pupuntalan. Iting mayap ng balita, ni katang kaligtasan. Kapurian keka wa Kristo. Keng pong Biblia, ing dagat, simbolo ning kaligaligan, simbolo ning kasakitan, simbolo ning chaos. Kening komunidad susulatanan ng San Juan, kaya kayang ebanghelyo, at inilang daralanan kasakitan o problema ing kayang komunidad. Ing mumuna, kayang panyatang ng Jesus, baladareng Hudyo, iya ing Mesiyas at burideng gawan ari. Makanyan mo naman ating Gentiles may converting talatokinan ng ginutamong Yesu Kristo, burida maging allies la. Deng talatokinan ng Jesus ang popayng Roman Empire. Deng tao tutokyan de Jesus uling mekapangan lang tinape, kinabsila. So ela pa masyadong matibe kasalpantayanan deng tutuki kaya. Anyapin ni Jesus mintaya kayong bundok para mga di uling matutuksuya naman para gawan deng ari. Anyang makoya manalangin, minunala rin kayang alagad. Mako, bebengi na kanita, sinakelang bangka. Jesus ede kayabe. Uling mga diya nung nanong gawa na. Kabang at tsulak yung dagat, dalakit la. Yung dagat, simbulunin ning kaligaligan, deng alagad ay at tsukeng bangka, simbulunon ning komunidad, adaralan kapagsubukan. Pwede lang mitsyab. Anya tatakot la, anyang mayalun nga na ning ebanghelyo, maragulya tsup ing hangin. Ilamu deng disipulos anya tiblano ning takot. Ketang pamandalakit dang mapanganib at tatakot la, kailangan lang dalakit. Ketang penandita ita, karino datangan ning Ginoo. Ako ini, at tuna ako, eko tatakot. Kabudabud, miras la, keng karelang pupuntalan. Neng Pasko, pag masusyan tayong amanong mi katawan tao at may kisawot ya kay katamo. Ing amano na ng Diyos,
mekyabe ya katamo. Ini metong yang example. Anong nuka rin, Jesus, ako ini, at ko keni. Ko tatakot. Ya, o ini, metong yang grasya na ning panaunan ning sinubling mebye ini. Neng dadalan tamong kaligaligan, kasakitan, at tsuyay Ginoo. Sasabing, ko tatakot. Yako ini. So ipanalangin tao po kaniting misa. Mas kinanong dadalanan tamo. Maus tamo kayo. Munta ka Kenny at sabyan mo kaya kaming at tsuka. Ban kanita, mila ko kami takot. Talagad tamo at idawon tala rin kaya katang panalangin. Yung Ginoong Jesucristo, pengako na, kaya beyo ko kapilan man, ang gaman king kapupusan ning yato. Manalangin ta kaya ban gawa na katang ating pansin king magligtas ng pangayatyo. Ing ipakibat tamo, ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ning Diyos, gawa na sanang lalong konkreto ing pangatsuning Ginoo, kapamilataning pamibalik king makaapostol dang institusyon, ding diakono, amin tagulaling king obrarang pamanyap at mayap, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang gaganap karing material a obra, miki kamalan lasana king aluwagi ning Nazaret, parati yang atsu siping da, bandinan ng manat busaw laga, king karilang obra, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang may kondena, king sapilitan na pamagobra, atuklasan da sa, king karelang kasakitan, agagapananda king karelang katawan, itang kulang king pamailasan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan, apalaganap ta sa ka rin man, indibinong tula, kapamilataning malapit tamong pamikasan metong kang Kristo, karing sablatang amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana yung Diyos ng kapasalamatan, iulino sa aning kayaraning maligaya ring kapadatang mayang ubye, ipagkalam na saing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin talaking Ginoo. Ari ning sablang upaya, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, emonano yung lugod mo kaya kami, pasulungan mo sa ingkasalpantayanan mi kaya ko, gawan mo kaming mitmong pansin at pasalamat king kekang pangayatyo, lalo na po tang kakanan miya ing kekang katawan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Magdalena, Bangkela,
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoong Yesus, ingalang likat mong pangayat yu, siping mi, yaing kaya kaming kalasag at pagmulan ning tune-tula. Gawan mo kaya sanang parating ating kamalayan kaniti. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin. yat nayo ring pusoyo, Makayat nano king Gino. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman ka rin o iba, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka, king lubos maragulatula, kaniting panauning Paskwa, inyang i Kristo, meging sakripisyo Paskwal miyo. Yaing tunay kordero amilalako, king kasalanan ng yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ingke kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, ingke kaming biye. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ingke kang ligayo, layon makyabe alang tuk ng babya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yaminaon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at papasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha niyong kalis, pasbayang papasalamat kay ko, at binye niyong kalis ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupin mo, kay kamatayan
Iniangin igaganakan mi o ipa, ikamatayan at pamanyobli ng mebyening anak mo, daraon mi akekay ting tinapening biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang may yangun abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alangangga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga malong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekay kayarian at ing kayupayan ng ponting ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka ni kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Hemos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Ipakita mo pong ening mikakametong tamo king kapayapan.
Niyo ang kordero ng Diyos, niya ang milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apama kinabang. Esus ko, sa salpantayanan ko king atyo ka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pag nasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari, at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emoy pain tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude Tamo po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo banking daratang pambansa ang panlo kalahalalan. Intune ang mag-ari ang kaburyaning Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan ang pong terorismo. King pamanloko,
pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirayit. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin konsensya mi yung gawan tune tuntunan. Banin kaya panding kekaldan ing mga babo aparasan. Ban ing dignidad ning tao yung palaging galangan. Banding maluka ampon may na ilaring migit miunang mitutukan. Ban ing pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Ban ing pamisan metong yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Ban ing banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, yaing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastul ning kaladwani, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yung pigkalub mo ke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo ka rin sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botanti ampon kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasawp ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang iting Eucharistia, apig masusyan mi, king kapigaganakan, king kekang anak, sa upan na kaming sumulong king lugod. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lumapit na kayo po, bayo kayo siklod, gengay. Lumapit na ko po kayo ning harap, kay bat siklod tam para kayong panalangin. Siklod kayo po para alip. Munta kayo kare, luklukan nyo, palapitan ko lang bangan ita po tang blessing, and ako dumayo. Munta kayo po kare, luklukan nyo. Siklod kayo po ngayon para kayong panalangin, king Birhen ng Lourdes. Itamongan po, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kana akong kailangan, yung kana akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit, akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalug ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banyang lagyo mo natang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ingka kanan mi king aldoldoy, biyam kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami, mga yamo kaya paisaw king tuksuno na ikabos king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang duning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen.
Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan paman, manggaman king alanangga. Amen. Talakad kayo po. Ingin manatili kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipat, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.